Thoko ya Muringene ni imwe ya thoko iria iri igweta muno ntereche giembe indi ya biashara na atongeria ku batongeretwe ni mukaririgite Edward Mithika mwaka ni bagotetani kwaga ruji thokone ukabindi kuri na mutunduko jwa kolera Meru na kuruki kumba kwithirwa kuri na mbura ira itita na mbere kwithirwa ikiura ni araba kuromba kabros chikiro thokone kienda bomba kwithirwa bagita na mbere na mantu jao. Tuba thoko yetu ya Muringene. Thoko ya Muringene iri imwe ya thoko ira igweta nterino Chegembe kuringana na biashara babaringa biashara thokoni no bariga bari watini kinya bakuwatwa ne mirimo mwanya nonto bakwithirwa thoko ino itieruji akinya nkuruki kwithirwa gina igitare rya mbura kabrosi itekirwa irekeria na kogwa nto ibakura kinya mara mono biashara ntiao Birabyo tuchumbura thoko ne Muringene tero tena roe no turetero mirimo nya ya kolera no ntutu te no theru bakwana no theru bomba kwanikana ukilukira rwo twakuthirirwa tuthi tukuthamba njara kinya kabrosi thokone kundene ikwatierwe gutekiri kabrosi nyumba uyongwa itaruorwa yongo no ntupo bioro ibe flasi utirwe kinya rwo kutomromba ya njira rwo ku kenda nyumba ino theru na kenda tupo fika ku nkuromba ngabana buru yerere ro alweli thoko yonthe Muringene ikonekana thoko yetu percent ina kaburo nete buyu rebure te bwithi kuna tukuromba thirikari county government kilukiri ni gavana wetu excellency gavana Kawira Mwangasa yeye kenda mbo tubwithiria yumba wiki kaburo siboya nenya tubwithirwa shint nenya thokwera yetu nio yeye bwithwa nonto thoko nture Muringene yongwa tarurwa nonto bagotho tutene nyarui Muringene nyumba uyongwa ina ne wita iruru rwingi na mwanka thayo teru rwikuo rwiro twateriterwa diocese ruongwa uti rutonekana nonto mara mefungwa mara utirui indi mwanka thai ni tukuromba area uraomba kabisa atone rui kuri ugwendi bakomeneria nkujanirire gatigati ka gavana na MCAs bakiuga ichi chomba gutema baithirwa bakiria kurutirwa angugi warira bakwirigira kuthina mbere na kwithirwa ngui chanjirite kurutwa na muno gwikirwa kabrosi na kinya kureterwa roje thokoni eno gusanire bena sina ndoira bagendelea utotiritirwa ngwe miaka 5 gutwiga ne nkuchanio na kwa twiga ibatu twananchi twina hasara na twathurire kinya MCA beto turitira ngwe nara lakini tukuona bakarire onro betere nara euro nei makosa tubakia kuya na baite kibatu bao nonto batu twabathurire beta nara guturitira ngwe lakini betere nara nindo betere kweta atia kuronanga gavana iyo tukakwira mantu amaingi twina mantu amaingi sana ya okwira iyo aito kwendete otobwetherie bantu a kabrosi cionthe twathukangirwe twekirwa round about nini isi kuomoka kwa hivyo tukuromba viongozi bara twatare nonto bashugulie yote thoko yetu ya Muringene ikuthirirwa rui na uguo nkamuciyo nturene no kuyo kundo rui gavana Kawira Mwangasa twatare na njira ya wendo bunene itomwita Muringene yambirio tukuthurira rui no tukundie rui wora twirire kuma thoko ya Muringene Gebe Central Betan Class Chabari.